Kita at man iti sarmin, no bagay kumitlaang ti make-up ko, kan tinalabhaga ang lipstick ko. Ay na, bagay mo launay. Nagpintas ka tumay. Mayat ngagpay sa daytoy. Kayat ko, Elma. Ada pa ilakop dito'y apulbos, eyebrow kan lotion, apat papudar. O sige, gumatangak na rod. Wan, masapol nagpapintas ka Di kagdanag, ikan ka iti discount. Thank you, Elma. O, at iti sangaribo, kita ang numanan. Umanay dayto yan. Oh, atoy. Kompleto aming tilinaon day tamiliang. Ay, kamodyanan na. Nakagatangak matlaan ng itikas ko. Naman tayo ginatan mo, Miriam. Ha? Mutoy na kita. Kastoy tirumbong kada kita eh. Ay, ay sus, apay nga impaladaw mo matan iti tawa dagiti ginatang ko. Unay ka matan. Sayang ti kwarta pinanggatang ko iti daytan. Makapungpung tutang nga ron. Anya? Nagkunaaya gumatang ka iti pagpapintas. Diyak kayat. Bay, Anya ti panagkunam iti bagin. Balasang kabay. no di mo kaya. Ibagam ko makanyak iti nasayaan. Saan nakastangang pungtot kalatan. Makawatak matan. Sige mayat, Elma. Di mo unay laklakkuan ti asawak iti pagpapintas. Wen? Apay ka di manong Bert. Agsipod tamok ang makadadal iti rupa day talakom. Ha? Kunimot Miriam agraraman. Kaya't naman isupay day ta paggasgastusan na. Anya kumakay ti basol ko. Aglaklako aklaang mo. Diyak mo't ipilpilit. Ay ada. Apay nga gila ko kay ti kasta. Di ko mailako dagiti makmakan. Di mapsog pa iti gumatang. Apay aya paritan da. Di aglako kayo mo't no kayat yo. Ay sumardon ka man. Patanak pay lang. Nay. Ure babae ka tutupang ka. Ipulong kay ti asawa Di mano. ura gipulong ka. Sa anak ang mabutang ka ni Miriam nga asawa. Sinasaya at Miriam anak ko. Likli ka mo ti gumatgatang kadagita pagpapintas. Agdigos ka laang ang gusto daytan. Sa anak matkat ana isang nga agpapintas, nanay. Kaya't kulaan atulungan ni Elma. Iso aging matangak itilako na. Naklaatak nga rod. Tanagpungtot matkan adagos ni Boy. Kat impala daw na ititawa dagiti ginatang ko. Ala, bay amon. Pasensya amon ti asawam. Anya ngay garod. Kastamot ti aramid na. Wananang, jakon gumatang pay. Umanayan ti sabon apagdiramos ko. Nasayaat. Narigatan. Aga pa kayo laang nututupam di asawam. Wan nga rod, nanang. Ngamin, ipilit na ti amuna. Isulaang tinalaing. Ammom anak ko. Sika ti kanayon amapan makimisa. Sika ti sumsumra kiti simbaan. Iso asika ti rumbang ama kaawat iti ugali ti asawam. Kandi mo liwayan nga ikararagan, tapno agbalbaliw, anak ko. Sa dinong ti papanam katrabin, Miriam. Inak ijay turod, taada signal ijay. Awagak ni nanang. Nga uray rabrabin. Nalipatak namin nga inawagan itay aldaw. Taimbilin ni Mrs. Go kanyak idi aldaw, idi napanak na kitsyanda. Nga ibilin ko kano kininanang, amang ipan kano itinatang, taagpas kanda ngamin. Nagado dita paggatangan da. Nagtulag da nga rudan, amang ipan to ni nanang itinatang itiday taapas kanda. May mayat kano ta presko. Di ka pa ilang arod mapan ijayan ni nanang. Masadutak, adayo ijabalay da nanang. Inaklaangan di ta turod taawagak. Sige, umunakan ama turog. Angem rabin. Awan nga road signal dito'y balay. Mala, rumwara kon. Nalipatak mat ngamin ti imawag itay aldaw. Sapay nagsipngat dito'y turod. Umawag akon, tabumabaak adagos di tabalay mi. Miriam, sika ka di ta. Ha? Ay, uwan, siyak day to'y. Sino ka kadi? Ay na, siyak ni Pakito. May kamot dito ito, Rod. Ay, rabrabiin. Uwan, kunaklakit din no asino itay. Si kamo gayam Pakito. Agpada tamot gayam tiranta dito'y turod. Uwan nga, Rod. Sige panawan ka pa, Miriam. Umuna akon.
Urayan na kun. Tapos Ah? adda kadwak abumaba. Mabutangak amin. Ay na, awan al-alya dito iturod, Miriam. Ang mala, urayan kan. Agyaman nakpakito. Mabitag laan. Ay, agyaman nak ka nakaawag ak matlaangan kininanang. Saan pa'y matgayam ang nakaturog ti asawa? Nakaigamat iti baso. Siguro, umin-ino. Sumragakit din iti salas. Miriam, Apay ka di akas lang makapungtot ka, Bert. talaga makapungtuta. Bert! Apay matangay barsag mo ti baso iti datal! Saan nga imimay dito ni Bert? Ay kaya na napananan nga ay. Napananan ngay ngagpayso. Alas 8 iti bigat. Diyak matan mauray. Mga noad na di takaro ba tayo? Apay nga main, nagapa kayaw? Saan matkit di tatang? Ang kalaatlatan nga imbarsak na ti baso iti datar. Ano ya? Ay, adaman na kasurunan ng arudan. Makapasuron. Awan mat ti dakas nga inaramid ko. Mala, ano sa mabagbagan ti asawa, Miriam? Damagam, noon niya ti makagapaw no apay nga agpungpung taot. Sana basta agong itlatan nga wang gapuna. Wan tatang. Nasayanta nasabat ka dito dalan, Pakito. Apay, Bert. Ni, nabartak ka. Saan? Amok ti sasawag. Anya? Awisan ka nga ginaminton madamdam, ha? Anya? Umuna ka na dyan, tersina dyan laot, gawid ha. Indak mahalay ito karta. Uray nagtag, sangot ang ginamit arak, Pakito. Pasensya kan, Bert. Sa anak nga umin-inom iti arak. Agbiro ka lang iti sa bali akadwa mo. Nasayata, daka dito'y balayo, Pakito. Inyag kunti arak dito'y ayan mo, tag, sangot ang ginom. Anya, ang kuha, Bert. At napatag-apapanak ita. Itong kwalangan. Kaduan na kun, no? Bert, pangasim ko mamata. Saan ko mamata kasta? Pilitin nakit din. Di mo gayam kaya. Ne, apay nga akinabilnak, Bert. Nagsakit tinugin ko, dinanog ni Pakito. Bimalas yun din. Idarom ko na dyan, Pakito. Sige agdarom ka. Tamakita no disikat ti umutan ni Kapitan. Anya? Nagkuna nga min apilitam nga uminom jay tao. Tidakas na kinabil mo. Kan itipay mismo abalay da. Sino mo ti sana makapungtot no kas jay? Damagag man kan ka. Anya nga min ayat ti kapungtot mo. Da kayo ka ni Pakito! Ti kunayo, di kayo nakita adwa ka ni Pakito. Anya? Lawlawag man ti sasawam boy. Iso arimwar kay dinaminsan arabi. Tanagsarak kayo kini Pakito iji turod. Buisit kayo. Makilalalaki ka. Saan apod no day tamboy? Kinapudno na, nagrana kami laang kinipakito ijay turod. Awan dakos nga inaramid mi. Agsasaw ka itipod no mo saan. Nakababayin ka! Agdamag kapay ngamin nga umuna, sakbay nga agaramid ka itimadi. Itikas na, saan ka ang maisagmak? O, anya nga ita? Nadingit ka, Tata Elias. Tabinalas ko ti manugang yo. Di kagda nagbarok. Tadyak ayo na ti madi nga ugali na. Naanos ka nasayatak matatao. Ang amno kas jay, basta kabilin daklatan. Ay jak matitulok tata. Ay kay tuon mat. Ay, jak man amaw ka ni Bert. Planok nga ron nga agdarom kan ni Kapitan. Tapno agnakam ni Bert. Kasla sa anak ngamin amamati. Aday jay laang tigapuna kinabilnak. Jak laang pinagustuhan nga aginom kami.
Kinabil na kitding. Ay na, madanagan ak Elias. Ang mga no idarom ni Pakito ni Bert amanugang ta, kat pagmultaan da iti dakkel agatad. Ay, dayta karon kait. Saan met nga raw na mabalin ang makibiyangak. Ay, dayta kat ipagdaksan na, no ti may sa tao, kat kanayon ngagpungpung tot ngawan gapgapuna. Amin tayo matkit day. Kahit saan amaliklikan ti panagpungtot. Ang no awan umdas nga anos ti may sa tao. Ay, dayta ti pakaisagmakan na. Tinasayaat, inakasarita ni Miriam. Masapul ang maariglaw ti saan ang nagkinaawatan da Bert nga asawa na, ken ni Pakitaw. Tanakababaen, Elias. Mala, ingka nga rudan. Kasla mabayin ako. Ngagparang pa'y kanipakito. Anya, Nang runa, kat awang magam kinapudno ti atap ko kada kayo. kasanon no idarom na ka. O, di nakarkaron. Kunam lamon o sino ka ngagsasao. Anya ti amok ngay, nga mga nagpaiso nga da relasyon niyo. Anya, ay na, makaamu ka man laangan itibiyag mo. Nagalas ti ugalim. No kasta, nagkinabil kayo ka ni Manong Bert, Pakito? Nakigtutak nga men iti panangkabil na kanyak. Tinutupam lakit nga rodan day a tao. Anyangay nga ron ti planom ita. Plano ko nga ron nga idarom. Nagbaliw ti pangadang ko. Urayak laengen nga umay dumawat iti pamakawan ko. Kasano ngay, no saan mo amauray kan kuana day ta, Pakito? Okay lang kanyak. Ang no bilang taulitan naman ng tinaramid na. Talagang idarom kon. Ay, sa bagay, kunada nga rodan, nasaysayaat no palabasam tinagkurangan ti padam a tao ken ka. Una, ay, baliwan taman kidi ti saritaan ta. Ti maipapan ka data, ti kahit ko apagsaritaan ta. Anya ko matirumbang apagsaritaan ta maipapan ka data, Pakito? Maipapan iti panagkalay sa ta, iti kabiitan a panawan. Ha? Nagkalay sanda Pakito kan Elma. Awan mat siguron ti mako number. Diyak laing pagarob nga agayan ayat da magayam. Iso nga ita, sarda nga mon ti panagat-atap mo kada kami kin ni Pakito. Kunak ano awan nobya na. Kinapudno na nabayagan nga agayan ayat da kin ni Elma. Iso abid dot ti panangipapan mo nga da relasyon mi kin ni Pakito. Nasayat kit de. Tamapadasan da may da asawa na. Tinasaya at mapangkamakimisa, tapno makisayan ti mading ugalim. Makitan to ah. Ada pa'y naski na papanak. Bart, hintay makimisa. Ay, hintan maminsan tatang. Ada pa'y lang amin aramidag. Diyak pa'y mo nalpas ti trabaho. Ay, kinapudno na. Awan ti trabaho amalpas. Kanayon ti panagtrabaho tayo. Ala, isardeng mo pa iladay ta at trabaho ta intay makimisa. Ha? Sige. Sumurutak man la kada kayong tatang. Nasaya, tanakaw. Ano ti aldaw? Mabalin mo to nga ituloy, dahi tayo bagbagam at trabaho. Intay kit makimisa. Kasapulan tayo, ti pamaregta ti apo. Ay, kabsat Pakitaw. Pakawanin na ko ma. Pagbabawyak ti madingay nararamid ko kung kaiday. Agyaman na kabsat. Tanauray kumatlaangan, ti panagkidaw mo iti pamakawan. Kad di kagdanag, tay di pa'y laang, napakawan kan. Agyaman na kabsat Pakito ha. Idi pa'y ko ma, nga umayak. Tay babaon nak ti asawa, nga umay dumawat iti pamakawan mo. Nga mabainak. Nga mita, agyaman nak ta naaramid ko mula kabsat. Pakaragsakak mati mamakawan, Bert. Kahit agyamanak, tanaka amiris kan. Oh, kasla naragsak ka ita ah. Nagkapam ka di ba?
Ijayan da pakito, bakit? Kahit nagasatak, gaputa pinakawanak. Nakaimimbaga talaga kanyak ti Diyos. Agyaman akbay. Tasi kamat laang tinakapanunot iti dayta. Idijak pa amo ti Diyos iti biyag ko. Aminak, anarigat ko amay balikas ti pakawanan nak. Ngem ita, itinagan ti Diyos. Dawatag apakawanan nak mo, bakit? Napakawan ka, nakay. Kitagyaman nak, tanalaw-lawagan ti panunot mo. Ti Diyos tinanglawlawag kanyak, bakit? Di kagdanag. Jakton ulitin, ti kasjay. Nangruna ita, nganam-am mo kung itibiyag ko ti Diyos. Kenda giti sasauna. Makunak, amakaawatak itan. Kunana iti Proverbio 9, versikulo 10, tapno agbalin ka amasirid, umunapay nga agdaydayaw ka asibubuteng iti apo. No ammom tinasantuan, addaan ka iti pannakaawat. Papagayam, titan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Ilyesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclain. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfin. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Kinapudlo kandya. Naimbag nga oras sa amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 3, versikulo 11 kan 12. Anak ko, nutugnaran na ka ti apo, ikasum analaing kat ibilang mo akas balaag na. Babalawan ti apo dagiti ay ayatan na, akas iti panang babalaw ti maysa nga ama, iti anak nga ipat patag na. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dal, kinapudno kendya. Manipod adan negosyo. Kanayon ka amaladaw nga agawi. Agak-arak ka pa. Apay ay, katkwartak matiigat-gatang ko ti ara. Kaya mo asawa. Arak ti pangigat-gatangam iti ganansyam iti negosyom. Saan ka kadi madanagan? Tadamat itad ko kan ka paggatang mo iti masapsapol tayo dito'y balay. Saanin anasaya at ti aramid mo. Imbes nga isaganaam ti masakbayan ni baby. Saan mo? Tagbisyo ka. Basit tayo ni baby. Tatlo'y saganaan ta ti masakbayan na. Adupay atawen na panagsagana. Ay, awanan Rod. Nabartekan pati utak mo. Di mon ammo ti sasawan. Itataubing pailaang kat nagadun ti masapsapol na. Gatas kadadaya pa, pati lupot na. Manumat na day tangay. Gatanga ka. Diyak kaya ti mapaspasama kiti anak ta. Nagbalin mo ta na mamartag. Ka nadapay ka no babae. Ah, babae ko na. Saan ka di apa naginom laang tibisyo na? Nadamag ko a serbidora iti resto bar ti kanayon na apapanan pinagbali na babae na. Daytan, di ka madyan nga aramid ti may sa lalaki. Ti manglipot iti asawa na. Sigurado ang masaktan ni Gina numamuan na dayta. Asino ngay ti babae asaan ang masakitan? Numadamag na kay suksukat ti asawa na. Kakaasi ti manugang ta mga awir iti anak ta. Nagbabae pa ti anak mo. Amom ka di, no asino ti babae na. Ivory ka no tinagan na. May sa serbidora. Mapan ko man kasarita day di babae. Ibagak na agdan asawa ni Rod. Si kakadidi ay basa. Apay kadi, nanabakyan? Agurder kayo kadimot iti mainom kan pulutan. Saan basa? No ada soft drinks, iso taag sarita ta kay di. Mabigla nga. Tayalaan kayo iti-order nyo as soft drink. Man daw asuplada na dyan.
As na saan ka nasaya ang ikababalin na. Ato yan ti order yun. Nanabak ka. At yaman na basa. Mabalin ka din at tukaw ka. Tawag kay Mati Ado a parokyano yo aserto. Ano nga ka diti bagayin? Nanay. Nay, kakayo mo ti masabat ka. Agdardaras kayo, Mike. Nakitam ka din ni Manong mo arod. Nabartag ka numanen. Nakailad ka no ije kalsada. Ha? Saan nga ninyo ije kalsada tinagnaak, tata? Mabalin ka diya kaduan na agtayin takitain baro. Amang ano diya kabaalan mo si Siak ti kaduan na amat na. Ay, sige tata. Kaduan kayo. Kapag tinulungan ta timang salabay kan kuana. Agyaman agbaro. Sa dino nga tamanan tinaginuman kay jaya tao. Nakamuan yung aday di kalsada, tata. At daubing nga nakaibagakan niya. Kasta ka di? Saan mo't asigod ang mamarket ni Manong Rod, tata? Jack manam mo. Manipod at daigatang nan. Kasjay na matan. Nadamag ko nga adda ka no relasyon nyo iti anak ko, ano. Sino mo't tinakaamuan nyo? Nada relasyon niyo? Dahil mo tinaidanon kanya. Basa. Umay dito. Natural apag serbyat. Kaservidora at na rin. Gampod no ka din na adda relasyon nyo. Abay ko man no adda. Ibarit ko ka di. Kaya't ko nga ibagakan ka. Nga adda na asawa ti anak ko. Anya ko ma, no addan asawa na. Saan ko mat nga asawaan ti anak yun, nana? Kasta ka di. Sige nga Rod. Mapanakon. Diyos, nana bakat. Umay ka, tata. Tapag tinulungan ta sa labayan ni Manong Rod. May mayat ko man babae timang sa labay kanya. Saan ka dada kayo? Asino matababa iti mang salabay kan ka? At daaw awer ti asawam, di na ka masalabay, just kikit de. Ay, hintay o mga yabi iti babalasang amang sa labay kanya ka. Tatangdanak ida. Kawan mo, loko. Natatahal ka din ti utak mo. Ala, umay ka. Agawid tayon. Agura yang iti babalasang kunaklangaruda. Umay kan Manong Rod. Ang mga no dadakas ang mapasamak kan ka, hindi ka pa'y lagawid. Mapasama kanya. Kit mo adda ka no, kinagat ti aso ang nabartak ang nakaturog iti kalsada. Narabis pa'y ka no. O pa'y anak ka may suot ka si Mangpay. Napan ko kinasarita jagnagan iti Ivory. Madlaw nga awanan adal ken mudo. Pagkunamay. No bastos mo ta makisarsarita. Anya nga tinagsaritaan niyo iti dayja babae. Idi imbagak nga da asawa ni Ron. Kunanakit din nga anya kano kuma. Kat di namat kano asawaan ni Rod. Talagang haro na bastos. Di na nga agpaiso asawaan ni Rod. Hanggang kukwartaan naman. Ni Rod terumbang akasarita ta. Una, tay sumat ti agararami di timati. Madagdanagan pa yun. Tama ilumlumluman ni iti pagbasulan. Sardengam ka din ati kanayon mo apanaginan lakay. Hapay ka di apakasit na katsyak mati mabartag. Saan asi ka? Madanaga na. Nga amangan no adadakis ang mapasamak ka na. Awang gaya. Inawis na kigayam. Mapan kami magkasino. Ay na, saan lakay? Madi ka no asur-suruan iti kasino. Awan ka no kay tibimak ng iti kasino. Enjoy ka no katiag kasino. Saan ka sumana o? Tapno sa anak ng agmalas. Pangaasim lakay. Saan ka kumaamapan? Di naklapdan. Kalpasan ti kasino, mapan kami iti inuman. Agkasangay ngamin ti may sakadan iti barkada.
Nga nga ta ti aramida kinirot nanay. Mapanda ka no iti kasino. Ay, saanan ang nasaya at mapaspasamak iti asawa. Wan nga rod nanang. Imbag pa'y idiawan pa'y negosyo na. Talimpil ti aramid na. Dakkel at talaga ti maaramidan ti kwarta. Tapagbaliwan na ti ugali ti tao. Pudnot ako na yun nanang. Idiawan pa'y kwarta na. Lasingpay. Takanayon nga agawid iti husto nga oras. Ngan ita, agdamanan sa bali, anasumok na abisyo. Madanag anak nanang. Sigurado nga damadi nga ibu nga dagiti abisyo na. Ay, puno na ita ko ng basa. Awan pa'y bisyo ang nasayaan ti intad na. Inaramid ko aminan nga ambok apamuspusan. Tapno agbaliw. Ngam pulos aginak dengdenggan nanang. Manang Gina, nasarakan da ni Manong Rod ijay igit ti kalsada na bartag. Kinagat ti asaw. Anya, akin aso tinangkagat. Kanapay kinagat da. Kapo iti bartag na, pinugtaran na jay asaw. Yung kinagat mo ti asaw. Imbagtad na nakakita kan ko na. Ay, imbagtad da kagawad. Intaray da na ijay ospital. Ay, unay lakit din da dya tao. Itaman pa'y basa. Ada ka di importante nga ibagan. Intaray da ka nun ni Rod ija ospital nanang. Ha? Apa nga yung panday di ospital? Nabartag. Nakaturog ija kalsada kat kinagat ti aso. Anya? Ay sus! Anya nga tan tinapasamak kan kuha na itan. Mapantayo ko may di ospital nanang. Agore katagpalasak pa yung araw. Anya nga pag tinararami di dyan lalaki. Kanayon ko nga ibaga adi nalabsan ti aginomitiara. Ngam di nakmatdengdenggan. Oray siya, kanayon ko mag-abagbagaan. Abang magandang tropa. Diyak nakita tinapasama. Ngam ko na da kinagat nakakano ti aso. Wan, day tamo timbagada anak ko. Anya lang ang pitsura. No ko man nagtungpal ka kada kani. Adayo ang napasamak day takan ka. Leksyon day tikan ka. Amin ang alabas at damadi nga ibunga na. Leksyon ko na yun, nanang. Wanmat, di na kami pulos denggan, uray amom abasol, dagiti aramidam. Anya kaya ti asawa, nanang. Kanayon da ka apatigmaanan, ngam anya tinararamid mo. Umado nga umado ti bisyom, agrurutapan. Kumusta ti anak mo? Aday jay, nabendaan ti rupa na. Ano yan tinagmanagan ti sulpeng nga anak ta? No dimnagla kumakadata, adayo ang mapasamak day di kankwana. Imbagpay, iti sana nadaan iti negosyo. Saan adakas ti madaan iti negosyo? Nulakot saan ang makasuro iti dakas abisyo? Itikas dyan na pasamak na. Maliklikan na magsiguro ti panakaigumon na iti bisyo. Sapay lang kumakarudlakay. Saan siguro amapan iti resto bar kanda dumapay dita. Takas diyang arod tinapasamak kan kuana. Sapay lang ko mga rod, tagbalbaliwan ni Rod. Kapit. Kaanod na nga tang ikatong tibinda ti ropa. Mabiit ka nun ko na ti doktor. Asino ayat ti atin aso itinangkagat kanya. Ado kanumot nga aso. Nagkiinangat da kanupa. Tigil ti dagi siya yung aso. Adayo ko maamapasamak day taken ka. No saan ka abartek? No amukla ko manuan yung aso. Awan ti maaramidam. Taday tangamin bartek mo. Imbagkit di Tadda nakakita ken ka akagawan. Iso nga intaray da ka dito ospital. Mapanak iti ospital, kasimot ni Gina, adapay ubingaw awer na. Kano ka di arumwar iti ospital ti asawa na? Diyakam mo padaanan tayo
Ay, awan pa basulan na itinapasamak kan kuana. Takanayon tayo mo't apatigmaanan. Ngamdi mo't dumngag. Grabe gayam tinapasama kan kuana. Wen nga road. Saan la may sanga aso tinangkagat kan kuana? Dayta ti maalala ti Bartek akas kan kuana. Ikatanda madamdama ti benda ti rupam. Umay kano ni nanang. Sapay la kuma. Tanan anayin ang nagimbag ti sugat ko. Oh, Diyos ko. Pakawanan na kuma. Sapay la kuma, ta saan pa'y analadaw ti kararag mo. Ikarik. Saan akong ngagbartag. Kanliklikak mo tanti ado abisyok. Ni, aday tan ti doktor ka nurse. Umay da ikatunan ti benda ti rupam. Agyaman ak. Mabalin ko matanti rumwar dito ospital. Kat ikarik bakat. No makarwarak. Agbalbaliw ako. Agtrabaho ak. Para iti anak ta. Kat liklikak dagiti makapadakas kanyak. Intay denggan ti patigmaan ti apo, tapno sumayaat ti biyag tayo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay basa ti Exodo Kapitulo 22, versikulo 22. Diyo iroroman ti uray siya sino man abalo wano ulila. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Brando anak, si kapay lang ti makaamo kadagiti kakabsat mo dito'y nang runa ni Boy. Ang mga nutila man nun papapanan na. Unanang, sa dino ka diti papanan nyo, sardaman. Mapanak aglaba di tabalay da Mrs. Cruz. Isupay ti tangdan ko. Kaano kayo ngay asumangpat? Ang mga pasado alas 9 ton anak. Makaluto ka, mangrabii kayon ton. Kalpasan na, paturugan yun ti buridag akabsat yo. Unanang, Di kayon agibat-bati iti makana para kanya. Taijayak ton amangan. Ada inta da Mrs. Cruz kanyak nga itlog ti manok. Naluto dagitan. Isunton ti balunan nyo inton bigat amapan agiskwela. unanang, Sa isayatan nyo ti agiskwela ha. Tapno saan asayang dagiti balbalunan nyo iti inaldaw. Amuyo met no kasano ti rigat ko nga inayo. Manipod idi natay day di amayo. Si siya kon ti mangisaksakad iti pagbibiyag tayo. unanang, amumiday ta. Agmay sakay laeng. Gaputawan kabagyan nyo at tumulong kada kayo. No saan ko maanagsakit ken natay day di amayo. Ad ako makaduak ang mangisaksakad iti pagbiyag tayo. Agan anos kayo kumaan, nanang. Kikagdanag. Taintun dumakal kami. Tulungan da kan tumat. Ay, agyaman anak ko. Mala, ingka agiskwelan. Anusan nyo, tibalon nyo. Nakaturugan ti buridak nga anak ko. Itrangkak ti ridaw. Tainak gumatang iti bagas. Igatang kun titangdan ko ang naglabay di rabi iti balay da Mrs. Cruz. Ay, sapay la ko ma. Tasaan ang makariing adagos ni Boy. Kaslanang ko itay, nga agsangsangit ti buridak nga anak ni Soledad. Tinasaya at ingkakitaan ti ubing. Sigurado, pinanawan man ni Soledad ti anak na. Anya ko matibibiyang ko dita, no di na mabantayan ti anak na.
Syakit din, timang bantay kan kwa na. Ay, jak kayat. Isu kat amabain ni Soledad, amang italagkan ka iti anak na, takastaka. Kaslasaan ka mat anak iti kastang aramid mo. No kayat mo, sikan timapan mang kita. Adda aramidak. Anyan tulangan ti kunan ni Soledad, no baybay anta ti anak na. Ay sus, bayam dita. Sumardeng tumilaang nga agsangit, inton sumangpet ti nana. Una yan ti aramid mo, si Kasulidad. Manang Perla? Dinakawagan iti manang. Taawan ti ipag ko akaskan ka. Ha? Manipod na balo ka. Kanayon kan arumwar iti rabii. Wano saan? Parbangon. Anya? Baybay amutan dagiti anak mo. Sana po no day tamanang. Agtrab-trabaho ak para kadagiti anak ko. Anya ti amok ngay. Amangan no makisinsinnarak kadita iti lalaki. Bumulod akman iti bagasyo no adda, Tata Matyo. Adamot kit di Soledad. Manwakilo ti buludang. Uray 5 kilo laang, Tata. Sukatakto yun ton makagatangak. Ay no kayat mao, umay ka no bigat. Nagdalos ka dito'y paraangan ti balay. Tata? No madalos am lakit de iti lasod ti 2 nga oras dagiti ruro out. Umanayan akasukat ti binulod mo abagas. Tangay, awan amo ka pangalaki ti pagbayad ko. Sige, mayata kon, Tata. Umayak to agdalos. Sige, tapno makatulong akmetken ka, Soledad. Ay sus, pinanawan manen ni Soledad ti anak na, badong. Napanan na ngay. Sigun iti nakakita, adda kano ijay balay da tatamatyo. Anya ngay ti araramidan na ijay. Diyak manam mo. Manipod na balo, saanen nga agtalinaed di takalapaw da. Siguro, agsapsapol iti lalaki. Si kahamat Perla. Tila ibagbagam kan ni Soledad. Ay, piman, tanabalo ni Soledad. Kailiw na siguron ti asawa na. Anya? Iso apasaray rumwar iti rabi. Wano saan, iti parbangon. Ay na, di mo kunain. Akas tatigagara na kan ni Tata Matyo. Anya ngay ti ammo tayo, kat balo mat dayjay alakay. Nanang, apay ngagsangsangit kayo? Ne, adda ka mat gaya man anak ko. Sa anak nga agsang sangit. Napuling anak laeng. Saan kayo ngaglibak? Itay kayo pa'y apinalpaliiw. Kuang amin anak. Nangag ko amin as sinasao ni Antim a Perla. Anya? Nagalas ti pa nagsasao na may papan kanyak. Nanang, Numabalin ko la kumabagkatan ti kalapaw tayo. Tapno iyalis kun iti adayo. Tapno madayo ak iti karob akas kan kuana. Kapo takas tantar arami den ti pagmuken ka. Baybay ametan ti bagay, Soledad. Ay saan? Di mo itulog. Nagruna katanda anak mau. Kas lang amin awanan sir-serbik pa yung agbibiyak, Tata. Mada. Nagruna ka dagiti anak mau. Tikit di aramidem. Agpukis ka. Agbado ka itinasayaat. Tata, Saan agapaw, tada parikot mo ke baybay am ti bagim. Ibagakan ka na ito ya. Taim bilang kamatay nakasla anak kau, Soledad. agyaman ak, Tata. Kasapulak at talaga ti pamagbaga kanyak ti maysa nga ama. Uwen, aramidak timbagayo kanyak. Nakita yung ka din ni Soledad, Tata Matyo. Nagpukis man. Amok. Apay aya. Takas lang amin agpaspasirpat manan. Anya? Sa bagay, nabayag mat basitan anabalo. Ay, piman abalo. Perla.
Irurumun mo man na ni Soledad kaputa may sa abalaw. Saan mo, tata? Ibagbagak lang ti mapalpaliw ko. Ay maditi kasta. Kaputa nakitam arumuar iti rabi kain parbangon. Ibagamaw nga daaramid na, ha? Tata, Ay na marigrigatan jay tao ang mangisaksakan iti pagbiag da kadagiti anak da iti dayti kasinsin mau. Imbis at tulungan, iruruman mo mait. anya? Lumakay akon. Ket napanunot ko nga ipaaywan ka na kayo ti garden me ti anak ko. Napia nga da anak mo may sabaraw. Ison ti katulungan. Agyaman ak tata. Makita kahit kaslamet ken kakagaget ti anak mo. Iso mamati kadiyon to baybayan ti garden. Di kay agdanag tata. Aramidon mi ti amin akabailan mi amangaywan iti gardenyo. Agiamanak. Ada mabasit abalay ang mabalin nyo ang pagyanan. Tapno di kay marigatan, solidan. Kasla pumimpintas ka, Soledad. Anya? Wano, talagang addamang papapintas kan kaalalaki. Sa bagay, barang addamat makasirpat kan ka nga oray lakay. Tinapatag baknang. Aglablabos kan man ang perla. Apay akas na ti ibagbagam kanyak. Gapo ka di taamom abalo akon. Oh, saan kit dinakas na? Nang runa, kat nakaar-arjud ka itan. Sardangan na kon man ang perla. Ta saan nakapakpakanan. Anya, tanya ti pagkunkunaam iti bagim. Sika ati awan babain na, kunamlano asino ka, idinto ta umut-utang kayo laeng mat iti kanan nyo. Sardangan na kon. Ta saan asika ti mang pakpakan kanyak. Nanag, dito'y tayo langan bakan ti abalay dalolo matsyong agyan. Panawan tayo ti kalapaw tayo. Wan anak, kastamot ti aday ti panunot ko. Sana bale, tamayat mo't dito'y. Una, isumot lang. Sulardaan ti perla, tinakaipatakdaran ti kalapaw tayo. Ipasnag tayo laangan ti makitrabaho iti garden ni Tata Matyo, anak ko. Una nang, mayat ti apit da dito'y agarden. Katsapay la kumay ti apo, tabindisyonan na dagiti mula tayo. Iti kasta, makalungaw tayo mat. Sapay ko ma, anak ko. Maya atay nagitain sangpet mo nagduduman at natang Linda, anak. Nagapo akit ayan danana Soledad. Mula dadagita. Ay indag saya atay. Ay nagmaya ti apit da. Kunaktumay. Nagagat da. Ado a klase tinatan kan prutas ti mula da ijay. Ay kasta. Ay nasaya at nga ron no kasta anak ka. Kasta ate kayat ka. Nalaing agmula ni Manong Brando ngamin. Ay pudno dayta. Ay nasingpet pay. Ket natudyo day jay iti inada. Kasta ka di, tatang? Nadlaw kaw asaan pa'y ama nagpasyar. Trabaho lang tangay naldaw into na rin na. Wan nga ro, tatang. Iso ako nak. Aging ga iti kayat da. Iso dalatan ati manggamulo iti garden ta. Ne, apay ngay bagat. Maulawak matan. Itay pa'y bigat akas to'y ti marikriknak. No kas nga rod, ipandakan iya ospital. Saanen, di kay agdanag. May katumat lang dahito inton madamdama. Ang mga no dadakas ang mapasama kan kalakay. Di kay agdanag kunakmet. Kabalak dahito'y. Sige,
Mapanak man pa di talikudan. Kayat ko, Jay. Sige nga, Rod. Dito ikapay. Tainak mang kita iti mabalin a pangiluganan kan kaamapan ija ospital. Kayat mo man wun no saan. Talaga nga ipantay ija ospital. Kasta tinapasamak kan ko, anak, tata. Nadanon mi anak kaidda di talikodan ti balay. Tako na kay kayat na kang tugaw ti tata na namlaris. Yung kasi ba't kang pinaabutan din. Inpan medyo ospital. Ngam talagang awan. Ay, yan. Nakasaksakit na ito, anak, pasama, tata. Kasano kami, kadagiti anak ko. Kete ka gumama, sawan mo nila kayo. Kasano nga tayo, Agbalin ka na tingkat. Naguna tandanak mo. Awat di mabalin tayo, tatalaga di talaga, kinaikan kapag patinggan, biyag, kasama. Kanya nga ron nga amin tayo kat kita mo di pagtulungan na. Tay talaang, tay muna nila kay mo. kasano kami, kadagiti anak ko. Kasano kami. Natayin ni Badaw nga asawa ni Perla, sulitan. Ha? Anya? Maitabon ka na o kalpasan ti talungal daw. Agyaman na kiti panangipakaamuyo kanyak tata. Mapanak tumat. Muwen, nauray kas dekan ka ni Perla. Ikalat tamod dumaray iti panakay tabon ti asawa na. Tatlo awan mo't makunpuna na kang ka. Uwan tata macho. Di ka agdanag. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadakwada. Nasayaan. Total, awan mo't kinapudlo na ti amin asasawan na kang ka. Brando! Gusto pa yung tar aramidang. Umay ka pa agin na. Ha? Linda? Sigamat gaya. Umay ka. Ading niya ko ang merinda. Agmerinda ka pa'y diit. Nakababain pa yun ka, Linda. Si kapayin ti imay dito, anang yag iti merienda. Awan ay yaman na. Basta sika. Ayan, madalaga na, Linda. Dudwa talang dito eh. Awan ni nanang. Urang ni tatang mo. Napanda na kipamunpon. Man, ano ko man? Katagayan ay tamad ka. Amangan, no ada makakita ka data dito. Kat, maamuan dati po no. Saan na bali? Tagpay sumot. Sa bagay, gusto ka. Awan matdakas nga aramigan ta. Adda kayo matgaya man tatang. Pinapudlo na. Itayak pa iti balay, anak. Nagawid ak adagos, kalpasan ti tabon ni Badaw. Ha? Sa dino ka di tinapanam itay bigat. Kapay nga itakalaan. Ay, kwa, tatang. Nagkapuak iti ayaw ni Brando. Napanak nagpasyar. Ay, nagpudlo ka man kanya. At nagkinaawatan niya ka ni Brandaw. Eh, kwa, tatang. Sa bagay, kaya kau ni Brandaw ngagbalin naman hugak kau. No, bilang agpaiso ti atap kau. No ibaga kada kayo apod na ti atap yung kada kami ka ni Brando, tatang. Agungot kayo kadi? Nakagasawa dagiti anak kasulidad. Ipagpun kada kwada ti may sangay karyagar din kau. Kat manipod ita. Kabukbukudan da nga agasawa ti amin ama imula kan maatid iti gardenda. Kat pagyamanak unay. Nangruna kat kastuyak ni. Awan apulos ti maitad ko apang rugyan ni Brando nga anak ko. Di mo ko na hindi tabalayan. Di kinagagat ni Brando nga trabaho. Iso ti punan na. At magprogresaw ti biyagda. Sapay la ko mga rod. Tanasalun at daakan ka na yun.
Kumusta kan? Ipagperla? Kastilat ka, sulitan. Kinapod mo na. Maikawa ang gapo iti kaawanin ti asawa kakatulungan. Ipag. Marigrig at anak amang isaksakan iti panagbiag ni Nagina. Kastoy gayam ti karigat ti mapukawan iti asawa. Pudno anariga. Amok da ita. Gaputa na padasa. Ket ita, tabalo ka matan. Kan naulila matan dagiti anak yo iti ama. Maawatan nak magsiguro itan. Pakawanan na, sulitan. Dahito'y siguro ti supapak ti kinadakas ko iti kada kayo nga agina. Pakawanan na ko. Di ka kumagsami, ipagperla. Kinapudno na. Nabayagan nga awan na yun, day, chay. Kan may isa, jak ugali ti agimula iti sakit tinakan. Agyaman na, sulitan. Saan akas na ka na ti mapukawan iti asawa? Ngam aganos tayo. Kang runaan ti amin. Agkararag tayo iti Diyos. Gusto ka, sulitan. Katagyaman na, tadi ka nagimula iti sakit tinakam mo kanya. Ikari, agbalin akon anasayaan. Gaputan na ka amiris akon. Di ka mang pasakit itirik na ti kaarobam, tati Diyos, amo na amin agaraw kan panunot mo. Tulungam kit di ni kaarobam iti kanito ti pagkasapulan na, tapno supapakan to ti Diyos ti kinaimbag mo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ilyesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.